thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole tun chu ma chuan nimin jun ni riat sang ni le somni panga a khanin SCB chuan Lawngtlai bypass road siam na tur sum ti ching pen thu boy an chui zo to he thu boy a hian LADCCM lo ni to mi pathum te chu sum ti ching pen a pu an ni naktuk jun ni kwa sang ni le somni panga wanglai ni chuaka chiang zo ka tarlan aniang ti ania ti chuan voin hi jun ni kwa alo ni a wanglai ni thu chuak kan en ho dor ni ole tuna wanglai ni thu chuak lo ngai tha ang Lawngtlai bypass road eruk na thu boy SCB an chui zo to ti ania Anti-Corruption Bureau SCB chuan Lawngtlai bypass road siam na tur sum ti ching pen omnia complain an don chu an chui zo to he thu boy a hian Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CM Nilai to pathum MLA Nilai Ngunlianchunga MDC Nilai Vizir Sangale MDC Nilai VL Mukate Hming alang wanglai ni thu don danin SCB hian Lawngtlai bypass road siam na tur sum ti ching pen om le omlo an chuina report charge sheet chu thamasa me sang ni somni panga toplam khan Special Court Prevention of Corruption Act an thelu to ni atiani Lawngtlai bypass road siam na atan hian kumsang ni som pathum khan DPR siamania non-lapsable Central Pool of Resources NLCPR atangin cheng rebel si som pakhat vel mu ani sumhi teaching pen aom ni in SCB in report andonga an chui zui ani tarlan to thin angin Mars ni som sang ni le som ni panga assembly budget session Chief Minister laldu machuan Lawngtlai West Bill to MLA Ngunlianchunga thu boy nei thu asoi chuaka Ngunlianchunga chuan thu boy anei a hriat lo thu asoi thung Chief Minister hian ZPM MLA lalmuan puipunte zobelna achana LADCCM matana laklu tak vizir sangan thu boy pani anei thu asoya pakhata chuan thiam lo chantir ania court sang zo ka akhinglet mek pakhat zo ka chuan tunakan member pu Ngunlianchunga thu boya Hming langjinga atela he thu boy hi charge sheet pe to ani atia SCB in prosecution sanction andil mek thu asoi Ngunlianchunga hian Mars ni som sang ni som ni panga ve khan Aizol Press Club thu thara thedar tu te komin athu boy chungchang asoi fiangala anticipatory bail alak don lo thu asoi LADCCM ani line cheng rebel si som pakhat vel atangin cheng rebel chali point pasari bial vel andon thu sein Ngunlianchunga chuan Minister kani taka wangin January sang ni sompalia CM atangin kabanga kanua miten an khoi chun zom ka hun line cheng khat ma ka khoi lowa sum thiang him lo cheng khat po kala lo thu boy ka nei shelo maila SCB chuan thu min lo zot fi ve thin atia a hriat pui lo thu in SCB a chan thin thu asoi pusi Ngunlianchunga chuan CM ani line ram nei tu te chu in rem na an siam pui thu soin scheme zangna dom na omlo ram tan ti in ram nei tu te na zangna dom na tan cheng sing khat theu pek kan rota anni lamin claim deu an ti wangin ram ringota cheng sing ni theu peka huan thlai nei te na chuan an thlai phu tok zangna dom na pek turin in rem na siamani ati in rem na NLCPR sumatanga pek tur ti ji ani lo thu soin Ngunlianchunga chuan council sumatanga pek dan zon mai tha ti ani CM kani lo hnuwa min thlak tu povizir sangan then khat cheng noi thumatanga cheng noi nga thlengte ape ani ome ram nei tu te an lungoi lowa zangna dom na wangin na thozo thei ani talo atia sum khoi velo ma se ram nei tu te in rem na asiam pui wangin thu boy nei ve ta nia alan thu soi ani ole khati zong kha ania kha kan hriat ang khanin Lawngtlai bypass road siam na tur DPR hi kumsang ni le som pathum dei to khanin pe felani to a kumin nen chuan kumsom panina alawni tani chu kumina hian
komin nen chuan hei kum som pahnih lai chu lo ni tareng mai rei vet hle maya cheng wei bel si som pakhat kha NLCPR atanga mu ania eng po chu ni se ti khanin thu boi kha om chho tatlat maya amai ro chu he thu boi chung changa pun Hming ron lang le hi makkatia kan ria thewangin komin mars ni soma khan budget session ne nia khami tuma CM in ron soi chu po khan pungu na kha a konfi khop pin ka ria anticipatory bel lo dil lo ka thang tia CM ina advice pek po khanin kadil don lo kai nam hnoi lo atitluk khania tin keima mi mal po khan pungu na kha kamirin zong takania kalau ring ru khop maya CM in pumon pui punte zobel na channa khan puvizir sangan thu boi pahni aneya chumizinga pakhat zoka chuan pusi Ngunlianchunga hi atelvea charsit po pe felani to arontia ti chuanin Lawngtlai bypass road chungchanga puvizir sang thu boi nei zinga punguna hi atelve tina ania MDC nilai puviel mo kanen khan an pathuminan Hming hi alangta tina ni eng po chuni se pathianin engkim sia do thian ke nei lowa dikna hi atlowa ading changle tho tho thin chuwang chuan engemaw chen hi diklawang takin kalvethin ma se dikna ni miaw wang khan ading changle nge thinani chuwang chuan adik chu diklo politics hi eng party mai po hian ngai sang theu theila kan ram hi adam song mai don ani punguna chungchang apo hianin press ma thu soi kha kan hreweka ai nam hnoi lo zia po soya eng po chuni se alo ni tak ani chuan nakina thodik chu aron ding changle tho don ani tikha kan sei velok do ni ole apanina tan chuan revenue department changtu minister pubi chanzawa kam chuaka hi amoi na ngai nom katia akam chuaka hi kan ngai kha ho don ani tunai lo ngai khang o revenue department big hi thil dik zok le belchian dol zok lampana ti dan hlui soi thia hian hun khailak boi deuh nuai hun hi aom choka pakhatna tluchede ovekto fur khatur tlak to lo khopa rop to kan chom ni berin ka thin ati lam khachuan pahnina ZPM sarkar ma khachuan tlaidar thum hi bandara kan ngai ani deuh ber anti pathumna revenue officer zinga pakhat chuan kapu revenue chang hi iwan duai kan ti minti engtak chu asoi tum ber ni don mo palina minister kan lo nei to ti khan an hun chungin an ma ni ram te fel kha an boi pui tok vela nangpo hi chutiang chu inive thei tho minti pangana minister te khan surveyor pakhat po an khoi che thangam manglo anin hlauton thum ti thu kha ati lam khan ka hrezau zau parukna ma chu kan son hleya revenue officer commission ngam patak tak te kha an bo zo ta duaka an ngam patalo hle aniang ka hne non thlengam anom lem lo pasarina ram leile shala boina ramlem paslem zorte akiam ta hle pariatna revenue a thazonga danglam na kan mu tia minon bepop anom hian kalati mangreng hle mabak alatam pakuana aizol bi ka kumlinga kalta atanga ramte dilna khoizui lo hi sangthum chuanga omsa dilna thar lu reng nen surveyor in dailo nen private farm an thok chhota me ka somna nie kandem omna hi mu mai se no ala om mani pon komo phurna ani nge yang kalphung mu mal om lowa rei tak local to ania thathua hi harvia ngaila kalphung mu mal lo lutuka chuan mi tha po an thareng pe big lo fo sompakhatna revenue department ruler neya kan lo nei rei hi apoya state changkang te na poimo ber revenue administration thane hi ZPM hian RM dik chodon ni narangta department muilo ber poimo ber loisi hi apoimo na kanwar po chomek ni in nalang atia ti chuna noi hian revenue department hi min lo thlir reng ula mi pui ta kan nia du sakna nen choi omna rilru dikatanga lo chok chu kan welcome em renga a chinai kan siam thamek zelani
bi chan zawa tiani ti chuan comment section then khat hi kan la anga di general te hian sangni som pariat atanga sangni som poko chowa revenue office aizol district office new secretariat ka handor ve kha chu shom fat takani khatiang em khan office hi apolai lo theiti reng ka shalo mani office a theipato pa customer te kalo kher ve thin te kha kain chir wong theinia ati hial mai le sangni som pariat atanga sangni som poko chowa revenue office a thokte chu online shetur angai la engwanga dor shom em om ngen ni a ti te po minister te in thada wang khani mai om ji achun hen lai chawa po hian minister bera in thada chuan doran shom zel don maro chu tu na chun khang kha abo to tur angai ta ila ma du oma wan chong hian transparency anengam hi afakom hi hlia bok health department po hi tu nai hian han hlim vok ngam bok se chuan sister le nurse senior un pui re thei jok ten an hlau em te hi are theinarin om atiani nie diktak chuanin nurse senior le sister le nurse senior lu tuk to ho inti engemo viau ho hi ho hi anin om a anin tilal box ya an ru chet viau pe chuno boi thak khopang chutiang te chuna nia office rang hian inen fiangai tam tak chu tuna po hian la om nge yang anin en fiazel tur apo nga yang Hming thang bi ka hian puchan zo hi chu tha ka tingut mai party tina hian mi tha tam tak anom vek maya thavak lo le chak lo tak tle ma zong te hian ati ming chezel mai sia atia adik khop mai heng te po hi chuwang chuan ram kai hroi tu ram ro rel na phong chel tu party member kan lo ni pon dik takin adika te hi thataka support zel turin kan zapa hian kan thei ti hriaila thawme ole khati zong kha ni mai sela hei ro te sura beng cheng sia chuwang chuan kan du tok mai anga thlir tu lengai thatu zong ten khoi takin comment section lama kan hu dan le kan ngai dan kha milo share sakle clear turin ka ngen chewani tin like comment share te mina subscribe po milo subscribe zel tur chewin in khong ena karon nge ne